kwita ebia nekuthia nayo na kuukwiyo no kuometho atambuani nieli ni mbenzi. Karibu sana musesi ya Mutongo TV kilinguni cha mbenzi. Nyembite stage vezi ile lumeita ngwangwa ya gibandi bembita pita ni mutuse na ni wa maunda. Kilingu kecha mbenzi githa kiogete kondo waku nikendo wikwati ebuso ya kwekwati ya mbenzi kanda sitwela mutani yenguma mwitana ni baby kana abebo waku na indi regeto ligambeni wa date ya mvenyani omo mbeoi tone veguswata nene wa mutoka kasioka ogete ko mbenzi none kana none kwate mundu titono utono sukuma isha imwe nyene manda omundu mukati tona umani obana kethe ona thelelo mundu mukano atethesia bandu ite ya family imwe tikakwata ciana ndiumelo kethe ona keno be bandu wakwatia nito Yvonne Chuchu ni ukite kumbenzi kumanda mundu kindu wa mine enye mundu langu manda ni mundu nenda mundu ina mbesa tikalibo mundu ndo wa kwetikela date yakwa bandi ndina odo tuchipu tyo tambe ya oti ya yongewa nenda bia nakwita hata inakondita wa Yvonne Chuchu kuma wa okuma sako saidisia katika kai niyo kite kumbenzi kumanda kindu wa mine na koti hapo niyo kito manda kindu nededo ne singo mije tatu ese mundu umewekala muno wethe abe sawa muno so ndira muto akasioka kitu tyo bama sako town nyina kwa ni singo ta moyo mwi na kosa ni na kimwana kilana inacho ndo akwita kianenga kilanenda akani ko enda chao nenda mundu kunzovia kusovia kwanza kusovia watikwinge yani ukevya kila nakwita ningine ngwende kalata mabeshte makwa kila nakwita mundu tono nenga ti mundu mustinji na sindusi yake we na iwe tasia kendo la chawi wailombo yangwa wina kwa wailombo yangwa ngekalania mutheu wailondo out kuthea ti guthuku kuia out kwa mkawe kaundo kaseo aiwa manda mundu umetawe bai o mundu tu stable mundu umeyunga miti wina mbesa siake utotongemea kibeti siyo economy yako te thuku lakini imbesa chote mande ukakwata mundu tena mbesa ikuya mu mande ni muleo manda ningi nakuyuyu endata kudito tena mbesa ando maya nao maka bandu imwe makaka musi wambio manda kindu taku ndilo manda kindu ina mbesa siako kwa wiso tegemea mundu musiti mundu ndio le ayo musie mundu lakini sange bayo kaba kaemela kele ano lazima kivetikete theasia bandu kutethesia kuno ni tethesia lakini sindu lambinge musi mundu mwe thae kwetu kauye ayo tyo rambe yo kwesa aimbona ndo nandabia in your previous relationship kila chape ni previous relationship ya kwa yo mathina yo yumundu mukambe yo kuya wenda we wangale saizu ana kundo minete yakai wekata na insist nengi yu utona ekata we kamba yiki kiato ni chako tawe mundu umewekata owe wanavina bo lakini ingi waamua kwenda mundu ndumwika kilo kwenda no imbesa itego yedhando ina sini koni sini kuyata simaondo ai kwa kasaingi no munde ngasia aiwete chips keki tekindu ndo yeleta ni sana ka drink wenda ka drink chips ningi kia leta ni ngona kandu kangita ka Del Monte iwete chips kidina nombe nda iwesitia no ni kwetikile
ayete ambao yo wila ingine ingetike kama ndo nesa ai aye kuyitha kwilio kwa kamba ungelezi kando treatie wara nyine ndamuna utabia nyine ndamundu ina mesa siake mundu tono nzovia inesa yote kindu kiki kaukitu mbona niona keke roto na wabe tomato sauce kwani kikaukite hata na niona ndulo bana kamuno Pendi no sawa tu lakini ndone kata mundumi kani kambona bya mundumi ele kata kwani aile itanisiona kakindu kangita kadeli monde tikweti kindu kiki kaukitu bana ni baby girl no gwenda kuthesia na kindu kingi ishtamana na yubuti botambe ay ka mono ngamana kila wendete kilo tendete ando maimana na ombola sawa ikanda bye to hobito akwela we kalamana we ko dai kangata nyene ndete kuswim still ni odanza no ni sunga ayiko akwangele kanyote katwana odi ko nzo kambe osonga na umeangi ondiete nomba aye niki no ugete wa tasi ugete wa kendo tawe ya wambesa timo doku ko unozi eda we openo wewe kama bana kutete na makuto maingi mwana onandule sonda bya huyo lo thukuma unduika we yangu na maundu maingi tameva yo ondo ko oni sawa sio ngale naete we nongo nao bisa na to maundu tongi otwingi na kutete sia ya mo kana ninyo ala mwe kala nomba niyo ni skulu ni thaba Machakos University na bado no ni na saluni yakwa kautika sio yini ukoti ai ndumbenda uyo siona no bode konzomebya usuweka mema ukosomethia iki nyindi kuona mo kwani ko kwenda mundu mena mbesa siana tete mundu mena mbesiana yuko saubya ngade na kukuna kuthioka koko nite bisai aye konthioka nyako nithioka yo sio thioka kongwa chenye ndiye kala nomba ngenete wa uyatiwe nenda ne maite watika banga koma na kwanchi ndisomeana si na tondo no ndabia ndio saluni yakwa choni suka kaunga wao kidogo no mbeke 1 2 na inzao vyanzwe kauti kaondoka sio ayinye ndio mandao modem mtoto no sukuma maisha yemwe atondo na kuyamia tato tikendo kela isi kwa mondo ne ndinda nombo we isha ikarato ndande ko unarato sia mabeshte mako kila mondo edia utikela weekend na yupenye sio pesa timbi lakini sievo ukalikela tio tongelele tikongela tikakomusi anando tethesia yuyu nyini na kunduke kwa tembeza siako mbesa siako ni siako kama mahitaji mako tisia mahitaji mamusi musi ni wako wewe leo saubi kumbeza siako isitu lakini siako ayite kaka musi kweli toyunga soda yundo andia yu yuningi ndo mbenda ndo akwa kundala mbo edo saubiti ngethia yunyi wando ano kusauya familia na no nza ubeti ndio lea lakini yue wewe kwa katilika ngasoda teka hata hiyo nyimbo kwa siambesa siako isito nyimbo ko njiso kukenga njua mbenda weletha wa mbenda hiyo ambayo wina mbesa siako sio kulia mbesa na ingitio bikao ikatileka ese mondo manga iko mama neka ikatileka tiu awambia wenda mundu mena mbesa no ikathela dumando bandu bangi woka umoka ukathio kama yani ukamanda bandu bangi ukaendea no manda mbesa ko wendo tethesia kendo niki bindu mbesa yako ni siako sina mahitaji alanyi ngwenda kuyika ayo ende utethania hiyo nyitu wanavya we wonana
Nũenda malika family ukethia no me utethianĩcie iwe kia majukumu ande kwa mundu ume no akawa wendo ambothi ningi umanthe mbesa na amino mantha ndukaini ndio ukulia no mundu akawa ukethia ndaiwe yani ikindu chake weka wa mutia umeyu yupo ndio so mutiano ni mutethesi lakini mnyuma ndo mamusi no ikatileka imbeza ikatileka lakini sawa nuende na umanda lakini iyoka niwe twitenda nyani na kunyi hiyo ndo ukitenda mbesa huko wendo wendo ndio ndavye kaka ukawe nenge huko wendo na kobe wendo ningi wende ya mundu mi atena mbesa nenge ndio lea lakini wewe si wende ila mbesa mbingi wendo tia mundu ila mundu woka baba thele loikendo igo wendo thi ni yuko niona tuisaenda na nundu ya dhandu ena mbesa ndio ready kumya mbesa siaku ndina asia ndi ready kumya mbesa ngume na kulia ikatileka sitilika hata yuyu na wewe yani musio engi yukani ya mbesa yoka ikatileka utaiwa sisio ndo mutu wana ambatete ndumanda mundu ndambothio mande we musio wesio ka kumya mbesa ite utilika ama we amaithela nundu na moetu masqueeze nenda mbesa uma mayenda mapenzi menda mbesa mapenzi mondini lakini ndiye kwajikana no wikalia mundu tena mbesa siako nangi ndio le mbesa sievo mbesa sievo nyana kulia ikatileka no tende ikalania imo no twikale lakini nangi ni acha una nombe ndete kwani ko vecha ukingi wenda tio wendo sui iwe withe na kusovia ndini nangi ndio kusovia nyabo leo kwa ni familia kuma bata ute kwa chemesa sia mundu muka ena mailo make nukwenda iki atakalangi ayiwe kambonda bia saluni wanda mbesa siana tangili tatu nombwa bayo tegemea maybe ko ngili manana senda nicho awai saluni oye kalanzwe sumo tombe na yana moyo mundu isodela tazi approximately si umoile sumo itatu nangili si yako itatu inywa kego ningi ndia sukwa ne kalani muthi kuina nywa kego aiga ndaye waumia metoke yano we na ine seina kwa iona style nge na best ya kuumia pesa si yako hiyo nywa kego kuko nywa kego nundu ndiye ndai kalani smart ni muthi itika hiyo bage kombate ko soto la tu anetha no tu amana ile ndo there niki atu sia amana ile atakoni susu koni muku we ko wenda sia angilina yuila si umani sio ngwenda iki tia twila sia tena iki atu chayana chamana ile no mie ona niwe kanjiki yaki uchamana ile kwa terera mundu tono nzuvya no niki kikutamana ile ndiko no tomatuko kethia ngwegwo kaundu lakini yundo akonena yu otewo wa hiyo psiko nese ine kata mbewa abuyo ngetha no mbenda ndo kumianisio na kwa nili kumianisio na kuo kondie ela na soda aye ndio tiela soda ela na ende ya no soda yego kwa soda na witha yani musio tayunga ewa ya no umande kanoka mandika busaluni kwako mana yo wako nena yuta mundu mukanesa ike kata yambe yo nena maundu kwetene alafu ngukulia ngoisi akwikite kwa uko sava no siona yano bandu kai kaleche mwenye na mundu mendeki yangu asiambesa mbingi na wako ni seti kila mundu kwikia nguo ndo kambikira siangu ine ndo kanza kwa yunyi na kwa yuyui nduko nikatia ndo ilitha ukie wiki tengwanzio kuiza ka wiki kesuti no yoba mpaka tai withiengwa na mundu ni mulungalu mundu ni mundu kwani ko andu ndala methe amekire suti na andu aseomera mbesa by the way mwikile wa kunonda basiando more about you ndio lea yuyu waka wensete box nyona tuwe wia wa kutwa kola kwinya kwa ningi ngumo
Noni wisi noni utakula kunya kwa kangulio mundu ko selava. Si mibuto ni nunu tilite mau. Esi uteithii kwa acia iye. Umwenzelo Teithii kwa acia iye tekeane sana aku. Ndiye so thi kwa acia iye na kwa nikito. Piola heshima nenengete musi na gundu to no thi wikite tennis card kwa musi. Kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli nimbenzi. Huyo abanga mundu mote na mbesa yeye. Inyi mundu mote na mbesa nindisaiwa na nina yake. Hiyo ndo kakwata imundu ume. Ndiye soko sahi ningewesilia ndembete pani miana lame mbitawe yue. Ina ngia makweta ama kuona ye la mesa kala na ukiukenda wesoni yuko mutethania na ume asu. Mundu ume bosu kanenga na mbesa siake kelende ya mundu mukaba ikendo kuwete. Na kote ukitomba na ngia sawa. Ina ileta ne mundu ne makoso yukiomba mbia bange wa mbesa o mundu ume ileta iwe singale chawe. Inakwendi ndio na kilasi chako ticho kila chako ningetha wendo ready kumya mbesa na gwe ngwendo suvi waningwendo thima sherehe Uyu ndo thia shiwe ndo thi sherehe na we mutwae na we na mundu kwani kutwana kwa kumaanisha we sawa kwata mundu umenya na baikendo na byembe wa bai ne tise chips wetia Del Monte angacha hey ino kotembeza siako ino ndo kila yambo thio mande umeasume na mbesa iwe Pati yeso tethani. Kenya namba enjoy mbesa siako hiyo. Ko yuwe ningi wasia ndo ready kumya mbesa wenda mundu la mutethani cia musi wako nake. Uke kaiswani ata mundu mukamusio weto nesa. Tetha tenda nyakini oswani ete mbesa ndi kwa tune. Nina kwa yuyu apart from mbesa nenda mundu mulungalu. Yuti mundu kwiki ataku. Niwe nondo wiki. Iwete iya ndani yungu wasiako hiyo akolikeli. Ate sote thania nena akuko. Aya kwamba isenzo si akundu ijibala uma kwa nove isanu. Wewe tuna utanwanga kaswili dasio. Hey. Mundu mundu make. Ko we mundu makundu kasanu kaswili ke kaleonesa within Kwa we yanangie binda wabaile tetho ndie nyona ndikwatesio waku. Ndani enjoy chips chako na amani. Kwa hii mbesa siako yeto kumiene bete suwa baanga. Yentina alia yaka chips. Aya ukilende ukila. Ndi nikia ningikiteka ndukone. Nyekone so kwethukesia ndo ukile uyenge uwe Del Monte yakunye. Ndwe na mbesa? Ndwe na saluni? Aya ndendiwe. Kandio kenga ndo ikwata mundu umebanza. Na hoko andu maikome na ngalisio. Andu maikome na ngalisio. Yewe singale maumisie ba. Kana wewe ndo kilongale ya binguo kalika. Maya thokomie makwata ngalisio. Ndo thina akuo thokome nengi uwe yaku. Nengi ngalisia au memene we kulia chao. Wakenda ndo sobe ya mundu ume waku ngalisia ne wikulia chao. Ni yuyu kukusubia kulana ilo kusubia. Ni kukuikalia nesa. Kukuya ngamekisho wambio ndavya ndena mbesa ndiwe yuko veki ndukese ngutabye ningi aye ne dukese kwa tawa mukanga ukethya ngusovisi chi sindo taisuyo sendelo kusovya nasio aye kukwithya nesa kurengileu aingi ndo mbethya leu akwa kombe ukethya tukulena uvuya nesa ndio lea na kwa nebo yangu ndipo ya wai mundu yuyu ni kuya yuko kwide kukwikondo no gusovya na aye weteithania wendo manda ndo measuma uyengali nikenda ke sululu ndingwa yo kiloi andi ona teithania anya niende na ya mbesa siako inge ni kuya datio sawa indi wendo yumande mundu ngi muntu onekalanya nake Nyengo kwata lakini kwata mundu umebetavyo ninge yuyu kwata mbesa sia mundu mukata mbesa ya mundu mukai sie kwata kwa mundu umya amwa kutwana mbesa siake aile umya ikasovya musi wake ndio lea mundu ume waile umya mbesa lakini wendo enda mbinge hizo mbinge si umako we ningo ena sene enda mbinge aye nange wasia na sota ndiwe ya inange yutetewe yange wainge sie ninge kwani uko we sota wewe yani musio mbesa na ukulia la we yotileka wambia ndo ambia ndwende yana kala na kwanu huyu no nikale naku lakini wewe yani mbesa wai wandu katumia sionde ukebithia yao siaku ukethia no
nduna spend besi lawe wasionde so we watilika isise utona mbotumia iyo kambe iyo neno kuma tena thati elewani lakini iko tewana ngie maundu ndo wa ye ngobyo yuko yewe khotethania ba ninge ngoko inakwe aye ndio kita umoko nenge wale unge nasi niko soko nenge ni mande unge ko unge to tethania kowe wase ndo ready kumya mbesa siako aye ndi ready na kala mundu ela na soto koi saizu ndi nasionya ane kalo kidogo na se dokandie the ando ewe wa ishere ainya kondo ningi shere kongwini wenga shere ndio kwetela tuyimu aye nenge ne manata ewa umewa ine manata awethi kwa umea sume na ngale alafu kindu kingi ntiendete mundu umengitha siamana ayo ndo kongetha ti ndo kwa mundu metha moswane mainge mundu me moswane ngendete mundu nginguswane ndo ngwaka musie ndiendete mundu ngitha siamana ai twenda ni chunzi ani no thikete ai kwani kobe mumbenda taenda nyanga indekete kana ngethetie waka unena ata ndo akombuma yani iko nete kila nyo mbume uko we bana ndo wako katinyo na ndo etha na hoteli yo nyini udabete ngewe maneava nyini udabete yu kwanana na kwatieti na kitokuma aye nengi wako nena ndo endete mundu mongetheti tanathi na guta na tembea na kwa nende yambe when you want to unielewa yu ambao mbelewa undungwasi aye mete itethania we tesa utethania ukeloi kwa we bana ndo wako na wako neno ndo education nambo kutabia maswali aye ndiye education maswali omako makwe mambesa ndanu kwata umekunza kindu cha katatu ndienda mundu ya analog tumbivinda yapita to the digital ni analog na kamboda bia ni analog na chao yuko ambesi yatu la wikite hey kero kiatu cha mbesa kendu kani utena ngilile koke kwada kiatu kini tumie fashion chuma fashion tia kwani tio bora mundu asove kuwe tia data mark na umuna kwani kewe kite kino sio weba aye tena nyandwe sound abia we kite makaya cha makanda yu atayu we si we tina we sound abia yu wambe wambete oba ya to makanda yutetethania ata nyondo ngona imwai tukecho kia to asio uyengilita to kio wa makanda ni ai yote sauta nyondo ngona na kwa tu sote thanya nina kwindi we ingitio sawa kila mundu napaje shughuli nyingi we loge that we ready kumya mbesa ningi namba yako ndio nayo aye ni ukonea ndiye ndaki koloi ukamanda we watu ka we ready kumya mbesa yes mbesa siako na ngenye wanaenda nesa no yuma loti ebwa kethia ndo asume obunza we ete kona ni yao kuunza alafu kindu kingi nina mundu nenda mundu smart timwenzeleo enza nzevi withe kani box kwanza yena chaunze no katenenze tenesa nina kwako nizo tembea na kuilu aya nduthio tembe ndi na sumenze tengunono ndo mwenda mwenzeleo su ekam inye nebia nesua mtu wakwa nundo wa mundu moka ai konete kelange wesunye we ndi we kate wait na vi aive na netina lakini nina mbesa siakwa ndio kwetia mbesa ni kuthio kako kunite visa na kusabia ngaliso so usita mbesa nyona yuni we kwani unanga kwata yana yakwa tio mbesa siakwa ndo kumenya we yona kwa class cha kadeta ndivyo kondo mwa chako ingethawe withio kunite visa kuwi wekenda no sukando we nako ni ndakitali muimai wekenda withio kwatangete ando nzwe utesikunasie ni school ka withie no kiombia ni sejao mabata na wakati ni ngwambe yako kusavya ngali na kukuna visa aningi yunduka ndi na plans nene vyo nduka balani waletha yuwe na we museo na yune ukabundi enda wina ngali yako nikana uko tume mbesa sia kwenye ne mandete miaka na miaka hata yuta uo we ete sauta thania ba yukitete ana ngesi binda yaku mana lete ndie saluni yo kadio sisi athoko mimako akone na mawe mako we mine wa baba na kwa ngai ayo kwatia maono mako nimako
weni wanze nyaba imundu mingi na ithiana nake mwaka nena taku engi ikendo manda umemembesa ukethiana moba iji andu mekuo andu thio mama ndenengi ikendo mekuo ni wanda bya koni ukutethia ona junye kona mbonda ambanya nako yumondo ambete iki akiaru chobeto amakanda nyenda mbonda byondo makanda alati ukusia mongale sia kwama wesio woba si yato wewe swani obawe wiswani obawe ndo swani abaya mbe bala wende mbona ndo swani abaya mbe bala ni endete wenengi awono ndo ni lewa sia kaka kati sautethania ka nina kwa yuyu ningiona nisenga yu nile bana kutuyange ando ale retha ukililo kai ye ukelo sutumite ukelo ine waya tembo kone yikawa ukamande nginzi yangu inoko tembesa siako ndiye sai chambesa siako nundo wa mundu muka aine kiengwa ne impress mundu muka betapyo we ale retha ukililo kai ukayo manda mbesa isi sia we yatu sia ngilita to yembesa ndo waona sio wanangenda changu kwa yu na iletia na ndo etie na anda byako we ondebia kwambesa kindu yukila wecha chips kikau kito kitena kaindo ona ndo eletia wele the wete kakuka stew ye kawe mundu muka musewe thawasia wani ona chips ke Kenya uwe no titio kadele monde kana tete kitiketi okakuko na bile so ye banenge ndi shughulike no enge ni hata bill na niwe wambita date kwani wambita date tena mbesa otono ndaenda na mbesa sia kwendi ukawe sia mbone ndia wi je saute thania ba we kwenye ndo ina mbesa sia kondo enda no mbesa sia kwando kumia na yukate wa mbonze nyamu ni usenyano ito usenga ndo usengete mwenzele ni wosu ukito bala nindo asia nombenda iwe ndo mbea nzwe isu wekero modo isi siangilira to yi nzwe isu sia kwosieni abona nzwe wabete akita ni chani ni kidikira ni cho wangu la yado wabete acho nzwe mwakate wetina nevinda ndo moka wabete nzwe na kita ni cho wangu la yado na nuona ngwa nekete wendo ambaye yona na kwa wetina nevinda soni abala ndete no humana logitumye kuitu digital wewe thio uwe na yato isuwe kete ndo umukusaneti amakanda yune ndio tethene ko inyu wasa yunde sombe tikila ndo na ngine ko tikila after mbesa lakini nyindi after mbesa after mbesa no mini yone na niko ni after mbesa ningi je kwenda mundu stable mundu yungamiti no mini yone ngamia musi wake ningi yuwe kwa tembesa sia mundu mukata nge ano mini yowe ta yambe inyoko ne oteje ndikita ukilo uinondo tilia bati kitana ngasa ngeti sawa yunyiko nino ndungi ndo kimbintie nyando ama town yo ni nyomambi mumani ombesa isoyu isaye ya mwigara moto tabia besa disio kila kindu ko wisonga mya mundu mukanzi yani umuneni tena mbesa wala maunena sia withe awezi atamia na mbesa omwikile wo ko wengai no mana mundu sia na mbesa sia na accountini mwikile wo nunena kwa no amona amekita ikumbesa yado sia mbesa mbinge mundu sundewe notona kwa mbesa ndaimwe sia kuna ndo chaka muputo kata no milambe wana muputo na no wete ngolo muputo wako kotewa mbesa mbinge mana ele mutumba iwe ndavya chao mundu lana komana na kende ready kumya mbesa alafu mwikile wake ndo na mendesia no mwenzele lane bai na komana mundu mukoko etwa chuchu yana no tesi kumeisha yu lakini yela wakaondikela mbesa sia kwa banga ndina kendo nekete nai tisaite kila mundu mukani ane onenga heshima ta mundu ume lonenga heshima mundu mukonetho iliata kicho kindu cha maana musini ko ndio na bahati tethania ngugeta omana bandu bangi we usezia Mutongo TV azuko ne mai mabio na inde wethi yakana metikilana kulea kwitikilana nwese kesungu twasia you can agree to disagree na inde asu mone mabango ende tukamanenge buso jingi yakuka ndene wa mbenzi na gwende usiaisia wa Mutongo TV uketho yenda ibuso yakuka ndene wa mbenzi tukia chagu chakwika na kutumesie twaku pisa waku na itotabio ngale kwa yiba namba nilekuka kioni chako
Kwa hiyo asia bye bye na tukwendete muno. We ni wiyaminite kimistali nuliche mundu pin na yaima oyeke apiok. Tutumie bisa waku WhatsApp namba ne noti muonza ile muonza inya ile itato kenda inya dhandato tunenge mwanya wakwe kwatea mbenzi. Kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni mbenzi.